Amagwini molweni ngiyanibingelela emakhosini ninjani ngikhuluma nomakhosi Mkhize ongakaza subscribe ku channel yami please subscribe ufollowe ungibukele ngiyacela khona uzobona okunye ngizokhuluma ngokulandelayo. Namhlanje ke ngithatha ithuba ngicela ukuthi ngikhulume ngananti ikhakhakha ikhakhasi abanye bakubiza ngempepho enkulu. Ikhakhasi leli linomsebenzi omkhulu kakhulu ke leli khakhasi leli khakhasi lidlala indima enkulu kakhulu. Ngisho ngacishe ngisho ukuthi mhlawumbe iyayidlula neyempepho. Mokuwukuthi umuntu okhala ngokuthi kini wena baniloyela impepho ayisebenzi. Mhlawumbe komalume ayikusebenzela impepho yakhona, kobaba ayikusebenzela impepho yakhona, umsamo wakini ungcolile, awazi ukuthi wena mawufuna ukushisa uzoshisa ini. Ikhakhasi ke leli uyakwazi ukuthi ulisebenzise esikhundleni sempepho, kodwa umehluko walo ikhakhasi awulithathi awulikhi kanje uhambe uyolibeka emsamo. Uyalishiya kanjalo entabeni ulikha mawuzolisebenzisa ngaleso sikhathi ulikhe uhambe ulisebenzise leso sikhathi lozosebenzisa ngaso. Mawukuthi unenkinga wena nempepho, unenkinga nomsamo wakini, ikhakhakha ke lona liyakusiza kakhulu, liyayimela leyo ndima yempepho, kodwa make sure ukuthi awuligcini ngaphakathi endlini la uhlala khona wena. Uyahamba uyolikha mawukuthi uthole kude nakini uzothatha usebenzise lelo ngeke usebenzise ulishiye ngaphandle kwegceke. Mhla ufuna ukulisebenzisa futhi uhambe uyolilanda lapho bese uyabuya uzolishisa. Bese kuthi number 2 into edlalwa iyona ikhakhakha leli, indima yekhakhakha. Makuwukuthi unenkinga yamazinyo wena uhlushwa amazinyo kodwa amazinyo emoya, unamazinyo abantu abadala akhulumayo lawa akuphatha zonke indawo, uyalithatha ikhakhakha ulifake emanzini ulibilise uthothwe ngalo, noma ngingathiwa uphethwe yibhobo, lezibhobo zemoya lezi ezihlabayo ayibhobo zokuthakathwa, izibhobo zabantu abadala. Uyalithatha ikhakhakha uyasebenzisa, izibhobo zizophela same time, amazinyo, yonke lezi zifo lezi zabantu abadala. Noma uyezwa ukuthi umzimba wakho utubekile kakhulu kade ushawe ebusuku khona labantu laba uthola ukuthi awulaleli kade bekhuluma nawe, noma wena usunenkinga yokuthi mawuvuka ekuseni uvuka uvuvukele umzimba wonke uvuvukele, uyalithatha uyalifaka linje ngoba linje, uyabilisa amanzi ashise kakhulu, uyathatha uyathoba umzimba wonke. Bese kuthi okunye futhi okusetshenziswa yilo leli ikhakhasi leli, ngicela niyibuke kahle, ihlukene khona okunye okunaba phansi okucishe kufane nakhona. Akusilona lona lide liyakhula libheke phezulu bese liba nalokho, umehluko walo yilokho. Lokho okunye okucishe kufane nakhona kuyanaba phansi. Makuwukuthi kade wenza utshwala besiZulu, uthi mawenza utshwala besiZulu bese buyahluthuka bube muncu, leyo nto yenzeka mawukuthi kini kade kwakufanele ngabe niyagaya kodwa anigayi. Mese uthi uyenza isiZulu siyahluthuka ngaleso sikhathi, kahle kahle kusuke kuyintukuthelo yabantu abaphansi leyo. Uyathatha ihlamvu elilodwa leli kanje ufike ulifake phakathi esiZulwini sakho, angeke size sisahluthuka. Noma kungathiwa mhlambe sekuzoduma izulu, uyalithatha ikhakhasi leli ulifake phakathi etshwaleni, utshwala bakho angeke buze busakunikeza inkinga. Noma ngingathiwa uphethwe inyawo labantu abajwayele ukuthi umuntu useke ayibone yena egqiza ubuhlalo kodwa akaze ayenze leyo nto, mase uyavuka ekuseni uyanyathela akusanyatheleki, inyawo zakhe sezinamajaqamba ziqinile ayifuni ukunyathela. Uyalithatha futhi lona leli khakhasi leli liyikhambi liyimpepho, ngisho ngithi liyi all in one. Uyalithatha uyalibilisa, ulibilisa kakhulu, uyathoba. Mawulisebenzisa ke uzothoba isifo lesi esisuke sikuphethe wena ngaleso sikhathi, ngoba izifo ziyahlukana. Uyakhuluma as if ukhuluma nabo abantu laba abakini abakuphethe, uyathoba sakuthoba umzimba, uyakhuluma awuthethi, uyashweleza kuphela, uyakhuluma, uyathobisa lapho ekubuhlungu khona. Ngiyabonga, ngicela ukuthi ongakaza subscribe ku channel yami asubscribe, umakhosi Mkhize lo okhulumayo. Ngiyabonga, ngiyanithanda.